May tantad dudot ti kultura dagiti na insubudan nga umili iti Cordillera kan iti daduma lugar. Itay nabiit, insyangkat ti National Commission for Culture and the Arts ti lecture kan workshop para iti gaddang beadwork and embroidery iti Museo Cordillera. At the report ni Philippine Information Agency Cordillera PIAUC intern Laika Shane Corpus. Tapno may amamu ken mas mapalawa pa iti panakamut ti komunidad iti tradisyon ken kultura ti gaddang community. Insayangkat ti National Commission for Culture and the Arts ti lecture ken workshop para iti gaddang beadwork and embroidery iti Museo Cordillera itay laang nabiit. Ti aktibidad ket addan iti tema a continuity by means of a needle. It's very important, very vital kasi part ito ng cultural identity ng isang komunidad, especially sa gaddang community. So ito ay isang platform para mas lalong makikilala ang ating cultural heritage, both tangible and intangible cultural heritage. May sa kadagiti nagisurot ket ti manilikhan ng bayan ani Amparo Mabanag. Sigon ken kuana napateg a maamuan ti daduma at a tao ti maipanggep iti kultura dagitoy. Mahalaga para yung malaman din ng mga ibang tao o ibang lugar ang kultura namin. Gaddang at saka yung mga lahat ng mga ginagawa namin na parang yung parang ibabawal namin at saka gusto namin, ganun. Para malaman din nila, para hindi lang nila basta-bastahin yung ano namin. Kinunamat ti partisipante ani John Anthony Terrado asaan analaka ti workshop ngem dakkel a banag daytoy ken kuana. Nang runa ti panangadal na iti kinapintas ti gaddang beadwork and embroidery. Nung una, akala ko madali lang siya. So, yun pagtingin-tingin ko sa mga masters, mga beadworker masters, akala ko madali lang. So, nung kami na, gumawa na ako, akala ko madali lang, pero mahirap pala siya. Sa province kasi namin, may mga traditions na nagde-decline. So for me, sobrang refreshing makakita ng mga kabataan na interested pa rin to continue the traditions that they had. Tinasaong aktibidad ket pasit pay lang ti mabobserbaran a National Heritage Month itaabulan ti Mayo. Manipod iti Philippine Information Agency Cordillera, PIAUC intern Laika Shane Corpus para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.